Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima jalo hitarigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu Tuhan, bani bakal di pangidopimu huban nami. Ibagas saburngin na gancang ijagai ham iramotkon ham daging pakontok nami. Bani panorang sogoton pe ipuhi ham hanami ibagas na oras-oras haganu panin pita halani bakal ni idop ni urmo halani ay bapa bani panorang sogoton pe torang yang pura pikiran nami ase bani ganupan orja nami si ganupari tetap mau hanami marpangguluan ubamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus icapen na siyam marianan bani panorang sugot nyarion nabo isi sehanami marhitehon ni channel itu pon regapan sigano paribata sadarion Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2020 ay matersurat bani buku Matius pindu 14 ayat 14 na makatahon sunon dok mandarat Jesus ididah mahalak na mabui ay gabi idok mahurni magida sidea anjaha ipamalum ma naburitan na adong itongah tongani sidea itaganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas tumangdo uhur tatene bani panorang sugot nyarion marhitihun ni panise ni hata ni nebata nagabe rigapan sigano pari bata ipatalar dohu bata sonaha bagal ni hidup ni Tuhan Yesus nalang marnabuis dopak kita colma isobut do bahasa bani panorang pangidangyon ni Tuhan Yesus bani teks taon Matius 14 ayat 14 on ya si holdo uhur ni Tuhan Yesus mandau umbani halak na mabui ase adong panorang bani laho marsaran jana mangalup gogo rosi mertonggo iya tapi sanggaduk mandarat iya ididah Tuhan Yesus ma halak nama bui ai gabi hidup ma uhurni mangida sidea bapenang hunjon tarida bahasa purini petongon perlu tumangdo Tuhan Yesus mandau humbani halak nama bui perlu tumangdo bani lahu marsaran tokin jana perlu tumangdo bani martonggo hubani bapani tapi bekelando tene hidup ni hurni mangida halak nama bui ai artinya ijon ipatarida kon Tuhan Yesus lang pita hasonangan ni sendiri tumang na ipindahi tapi mangida halak nama bui ai bagelando tene hidup ni uhurni jadi merlegan tumang pakon na masa ibagas perguluhan ta rasi pata halani kesibukan ta ya halani bahat ni horjata langsung patita manise orang tua ta langsung patita manise para mangonta langsung patita manise parinangonta atap manise nyombahta na daw humbata atap pe na irumahta halani fokus kita lahu maprayak horjata na marlajar hita humbani aha na domma ipataridakon Tuhan Yesus marhitihon ni pangidangyon ni hubani halak na mabui ay bapenang nelongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus barang ape hape na masa bata barang ape na dopa kon hita ibagas parguluhan taon diingat kita ma maningon baggelando hidup ni hurta maningon baggelando holokta marimbang tugas-tugas atape horja nasihol si paraya konta ibagas parguluhan ta sigano pari jadi ulang kabeni ihalupahon hita atap boy subuton ta gabi ita dikon hita natang si porlunan halani porluni horja sonai age porluni tugas-tugas ta sigano pari pardeti hita
Tuhan Yesus. On managabi usihan bata selaku halak Kristen. Sisibuk aha pehita, sisibuk aha peham, salojani aha peham. Jana sebagal ape tanggung jawab na siol ihor jawab kam, dingat kama. Maningon bagalando holongmu, maningon bagalando holong ta. Dopak hina holongan ni uhurta. Jadi gari Tuhan Yesus pe ida hosi halak nama buai ai na terus mangirik konsi ya begelando holong ni. Nah halani ai bapenang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus na paduahon maningon do HP ni lembin pakai bata bahasa APHP na masa ibagas perguluhan tahun ididah Tuhan Yesus do sonaha ketulusan ta sonaha bersih ni hurta laho mangirik konsi. Nah sipata hita do naragu ubani Tuhan Yesus sonaha nani ibotoh Tuhan Yesus do pergumulanku, ibotoh Tuhan Yesus do persoalanku, ibotoh Tuhan Yesus do parutulonku. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus merguru hita hubani nama sabani Matius 14 ayat 14 on. Tuhan Yesus patalarhun hubata bahasa halak na serius mangirikon ia, halak na puput mangirikon ia, lang mulak sia-sia. Lang ipaturut Tuhan Yesus mulak sonin-sonin tumang. Terbukti doai, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mangida halak na mabuhi ay, ya, hidup dohur ni Tuhan Yesus. Ase, hidup ni Tuhan Yesus onma, naman ingon tetap ijolom hita, naman ingon tetap idingat kita. Bahasa, anggo memang tongon-tongon serius do kita mangirikon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pe serius do huma maridup ni urubata hala ni ai ulang ragu hita. Anggo martonggo hita, anggo ipadas kita hulso tahu bani Tuhan Yesus dinga kita ma hidup dohur ni sadoka serius kita mangirikon ia. Hala ni ai ulang tanggung kita lahu mangirikon Tuhan Yesus. Jadi ulang sipata-sipata humani hita mangirikon Tuhan Yesus, tapi pataridakon hita ma uja Tuhan Yesus irikon hita ma humani ia halani pasti do hidup do uhur ni Tuhan Yesus mangidah kita pardeti hita sanggah na roh mahalak na mabuhi ay ya ipawalong Tuhan Yesus do naborita on napatuluhon patalarhon bahasa Tuhan Yesus do si panambari na guko halani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sanggah roh kapinihitang ubani Tuhan Yesus porsaya hita maningon tengir do urta bahasa Tuhan Yesus ay masih panambari na gugo naboy pamalumhon sagala parnaboritanta halani ay ahape naboritmu ahape nadopak kon ham bani panorang on roh mahita hubani Tuhan Yesus ibagas bulat nihur ibagas bulus nihur asyaha ase Tuhan Yesus ma napamolimkon naborita ase mulai sadarion mamuka sadarion patotap hita komitmenta ya pabulat kita uhurta ase barang ape na masa ibagas perguluhan taon ibagas bulat nihur mahita laho mangrikon Tuhan Yesus halani hidup duhur ni mangidah kita jana serius do ia laho pamalumkon hita rossi mamasu-masu pasu-pasu haguluhan namonongtong in hubata kalanyai salinari serius mahita mangrikon Tuhan Yesus jana serius mahumani hita makurcahon hata ni Tuhan Yesus ibagas ganupan pargulmiton ta si gano pari amen martonggo mahita ajari ham hanami Tuhan asi ibagas parguluhan nami si kano pari tetap ihapurluhon hanami tongtong laho mangindahi ham mangirikon ham ibagas ganupan pargulmiton nami si kano pari hala di posdo uhur nami anggo serius do hanami tongon Tuhan mangirikon ham sejupahan do hanami bani haganupan na ihapurluhon hanami na iharusukon hanami humbamu bahenonmu ibagas parguluhan nami asibani panurang suguton
pondos ka nami baguluh nami ubagas tanganmu, asya mo tongon Tuhan, na mangguki guluh nami, marhitihon ni hidup ni urmu na talus uruin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jangan mo nami rapakon tonggo nami. Amen. Oras sabat taganupan, bapenang, selamat marwiken mahubata, jana say andohan ma, hidup ni hurna humbani Tuhan Yesus matungon, na mangguki malas ni hurta, rosi na batubukon, motivasi, ase, lambin, martengir ni hurhita, mangirikon Tuhan Yesus, ibagas ganupan, pargulmiton ta si ganupari. Shalom.